Mwongeye kwirirwa bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda yo kuri iyi tariki ya 30 z'ukwa munane 2024. Ndi jyenyine ndi Sentama, ndi hamwe n'umutumirwa wacu, ariko muramumenyereye akunze kudusura ahangaha muri studio za radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Ikaze umutumirwa wacu. Ndabasuhuje bavandimwe bakunzi ba Nuru ya Mashariki, Imana ibahe umugisha nk'uko bisanzwe. Magashi eke ripoti ya risasi n'amajeruhi, turi kumwe rero gatanu ku kandi, mukomeza mukanda subscribe natwe tubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Urakoze cyane bwana Magashi. Abakunzi bacu rero baheruka kutwandikira bamwe na bamwe batubaza Nuru ya Mashariki bisobanuye iki, ni mu ruhe rurimi, kwara abatarwumva. Ariko bwana Magashi, mpamya neza ko ururimi ruzi Nuru ya Mashariki bisobanuye iki? Nuru ya Mashariki, yego, Nuru ya Mashariki twavuga ko ari nk'imbuzi zo mu burasirazuba. Buriya n'urumuri, ubundi nuru urumuri ruturutse, urumuri rwo mu burasirazuba. Rero abakunzi bacu basobanukirwe, bamenye icyo bisobanuye. Yego. Reka rero tudatinze tubabwire ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Turajya muri Kongo Kinshasa, turareba imirwano irimo kubera irumbishi. Turajya Uvira, tuze kubabwira n'amakuru ahari mashya. Noneho tuze kunyarukira muri Rubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, tuvugane aho AFCM 23 igeze uyu munsi. Hanyuma rero turaza kunyarukira muri ka gahugu tujya tuvuga ko mu majyepfo kameze nk'umutima, ni Burundi. Tuganire ku nteguza ya Red Tabara yahaye leta y'u Burundi. Burya ngo Red Tabara yahaye integuza leta y'u Burundi Maga. Nabimenye ko Red Tabara yahaye integuza leta y'u Burundi. Yabwira ati burya ntago twacecetse, turaje rwose dukomeze duhangane mu twitegure iminsi mike ibintu bira byasobanutse. Ego, reka dukomeze. Turaza no kureba kwibura ry'ibitoro. Ibitoro ngira ngo no rurimi rw'ikirundi ni amavuta make, bikomoka kuri petrole, ari amavuta akoreshwa muri za moteri, mu modoka, ibinyabiziga no mu mashini zitandukanye. Uzi rero ko hamaze igihe Burundi rubufite ikibazo cy'ibitoro cy'amavuta. Turaza kuganira twumva aho bigeze, twumva amakuru yabyo mashya. Noneho tuze kunyarukira hano mu Rwanda, tuganire, nta kindi tuganira ku makuru y'u Rwanda, turaganira ku ikorwa, kwishyirwa hanze ry'inote nshya, inoti y'ibihumbi 5 n'inoti y'ibihumbi 2. Bwana Magashi, iyo noti yari yakugeraho? Inote rero ntabwo irangeraho mu by'ukuri, nanjye nayibonye ko yasohotse mu igazeti ya leta, bavuze ibirango biranga, kandi ni note igaragara n'ubundi mu itegeko. Turaza kubireba inote ishyirwaho gute, ihindurwa gute, cyangwa se bivuze iki. Mu by'ukuri turaza kuba tubirebera hamwe bwana Sena. Urakoze bwana Magashi. Rero reka tudatinze dutangire ingingo zacu mu buryo bwimbitse. Turebe irumbishi. Tuheruka kuhavuga mu minsi ishize, imirwano yaje guhagarara ariko ikaba yongeye kubura uyu munsi. Irumbishi buriya ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone hafi aho Kivu y'Amajyepfo igabanira na Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Magashi, iyi mirwano imeze ite? Urayumva ute? Iraganisha he? Cyane ko twigeze kubona n'umusirikare utabaza ati nibagera hariya bazakomeza, pariki ya Kahuzi Biega izaba ibyayo birangiye, ikibuga cy'indege cya Kavumu kizaba nacyo kimerewe nabi, gishobora gufatwa igihe icyo ari cyo cyose. Abasirikare bacu bari Minova bashobora guherayo bakabura uko bikura ngo bagere i Bukavu, abari Karungu nuko, n'abari Nyabibwe nuko. Bwana Magashi, iyi mirwano urayivugaho iki nk'umuntu ukurikirana cyane ibyahariye? Urakoze cyane Sentama. Ikigaragara nuko abazarendo na koalisiyo ya FARDC
babyukiye mu mirwano aho bongeye gushaka kwataka M23 hano mu bice bya Rumbishi. Ibice bya Rumbishi rero n'ubundi ni hano hafi ya Zantuze iriya kariya hariya bahita za Karehe, ni hafi n'ubundi ni mu rugabano rwa Karehe, muri Karehe n'ubundi hararebana. Yego ni hafi ya Numbi n'ubundi hararebana. Mu by'ukuri rero wibutse inkuru twakoze nimugoroba ivuga yuko twagiye tugaragaza ahantu M23 yagiye ifungira impande zose, twahereye hirya za Arimbongo rero ni hafi y'ahantu rwose ya Rubero neza cyane. Twamenye ko abasirikare hariya nta bagihari ba FARDC, twerekanye ko M23 rero mu by'ukuri imbaraga igomba nayo kureba ukuntu yadushyira hano hepfo kuko hiruzi interahamwe nyinshi. Hanyuma rero kuba nanone interahamwe ubwazo kubera inzara nyinshi no kuba M23 birukanye ahantu babonaga ibiryo, abandi bataye iwabo, abandi bataye ibyo basahuraga. Ibyo rero cyane ubona ko ibi barimo babikoreshwa n'inzara, aho tutarabona ko ari Coalition noneho yahagurutse nka bya bitero bavugaga bazatera. Aba rero urebye batangiye bakoresha ibitero by'inzara n'ibitero by'abacengezi, ariko ibi n'ahandi biganisha nuko barimo baviyo n'aya masezerano twa ngo ni CSTRF. Ibi rero biraza gutuma M23 n'ubundi igarura ibindi bice. Usanga amahanga arasakuza bati n'iki rwose mwaviyo CSTRF, bati ibyo tuvuga ntabwo mu byitaho n'iki, kandi ari FARDC yabashotoye. Buryo kuri rero ngaha ni bahamanuka ni handi twavugaga bazagenda bakamanuka za Nyabibwe bajya hariya, ubwo Minova nayo izabiri katofu. Hanyuma ubwo bazabasigaye nyine Minova na Goma se bizajya hehe? N'ubundi nabo barugarijwe. Minova na Goma n'ubundi M23 hejuru yabo. Ahubwo mu by'ukuri sinzi impamvu Coalition irimo kugerageza kwataka M23, ariko ikindi tutakwibagira no kugira ngo nyine barebe uburyo bayibeshyira ko ibiviyo na SSRF bayishyireho amakosa, amahanga haguruke berekane n'ubundi ko ari abantu badashobotse n'ibindi nk'ibyo ngibyo bwa Sena. Yego, reka tukivuga ku by'imirwano dukomereze i Rubero, noneho turaza kujya Uvira. Rubero biravugwa ko AFC M23 yaba yasubiye Kikuvo, noneho ikaba ihagenzura yahagarutse. Tuzi ko mu minsi ishize nk'ingahe itagera nko kuri 3 yari yarahavuye irahava, bavuga ko yahasize ityo, ariko nanone biravugwa ko uyu munsi yahashize ibirindiro ikaba ikihagenzura, ndetse ikaba yanigiye n'imbere mu birometero bijya gukabakaba mu 10 igafata n'utundi duce tuhakikije, cyane ko FARDC wabonye ko hariya muri kiriya gice byari byayinaniye, igira itanga umujyi wa Butembo, ibwira UPDF iti turananiwe ni muducungire muturagirire uyu mujyi. Ahangaha ibi kuba M23 ifata isubira hariya ikiyongeza n'utundi duce, urabivugaho iki? Urabibonaho iki? Birahindura iki? Urakoze cyane Sentama. Gufata utundi duce kwa M23 ntabwo ari ibyitera, nta nubwo iba yabishyize muri gahunda nk'uko bigaragara kandi nk'uko tugenda tubibona. Ahubwo iyi Coalition ariko nanone ikindi cya kabiri tubone twibutse abadukurikiye ko nyine rumva yaje ibakurikiye, yaje ikurikiye yaduye nyine nk'uko bagendaga bayitera. Yego, M23 imaze no kuhabohora ntabwo yigeze ihaguma kuko twabonye ivamo kandi nta murwano ibaye. Ariko nanone kuri strategy za gisirikare cyane kwibutsa abadukurikiye nuko nta musirikare urindira umujyi mu mujyi. yego. Hanyuma ikindi twaje kubona ko M23 kuba yarikuyemo hariya Kikubo cyangwa Kikubo, ni ukuvuga ngo indi strategy twabonye nuko byarangiye noneho Coalition yikusanyije, haza izindi bato zigera muri 2 ziyunga na FDR riri hariya ya Rudurunana n'abandi bazareno n'ibice byose, barongera barikusanya baza gutera M23. Mu by'ukuri yaragarutse irongera bakubita, irongera birukankana, nanone ntiyagaruka ngo yongere ihakate. Ubwo rero mu by'ukuri birakwiriye ko noneho kugira ngo batagaruka kuba bahungabanya umutekano w'abaturage, kandi M23 ishinzwe kurinda umutekano w'abaturage, niyo mpamvu yabakubise ikabigiza kure kugira ngo batakomeza gusabota umutekano w'abaturage, hanyuma umutekano
kandi M23 yarazanywe no gukemura ikibazo cy'umutekano wabuze mu burasirazuba bwa Kongo bwana. Yego bwana Magashi urakoze cyane, reka tunyarukire Uvira. Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo ariko hariya hajya kwegera Burundi. Hari amakuru atugeraho avuga ko abashinzwe iperereza mu nzego za gisirikare baba bataye muri yombi umudogiteri, umuganga, bamuziza ko yavuraga ngo abo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge bahariya muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Magashi, iyi myitwarire urayivugaho iki? Urakoze cyane. Mu by'ukuri Kivu y'Amajyepfo, ndavuga Fizi, Mwenga na Nuzi hariya hose, mu by'ukuri no mu Rurabo nayo hose, mu by'ukuri ni ahantu uriya mudepite witwa Bitakwira ahavuye amaze kuba ingengabitekerezo yo kwanga abo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge. Yego. Rero kumva amaze kubiba urwango nka ruriya, hanyuma hakagira umuntu wita ku baturage kandi warabizi ko ari abanyekongo. Ikindi cya kabiri, umuganga burya ni safurotiyeri. Umuganga nubwo yaba aduye iyo bamufashe urabizi cyangwa aduye yarashwe, umuganga bagomba kumuvura nubwo yaba ari aduye. Cyane ko biba biri no mu ndahiro barahira mbere yo gutangira umurimo w'ubuganga. Ubwo rero uyu muganga yarenganye kumva ko yavuye aduyi iwabo, uwo bita aduyi ntabwo ari aduyi twe tubiziranyeho, ariko yarenganye kuko baramuziza ibyo yarahiriye imbere y'amategeko cyangwa se mu murimo ujyanye n'inshingano z'ubuganga agomba gukora. Yego. Ntabwo byemewe gufunga umuganga ngo yavuye umuntu w'umwanzi, nubwo yaba umwanzi ku ruhe rwego. None se abariya abasirikare bafatwa banarashwe ku rugamba rwa M23, ubu ko jye nahageze hariya urebye ukuntu bavurwa si ibintu bizwi. Ntibavurwa kandi ari abakatanyamara aba FDLR bakavurwa bakongera bakaba bazima bakagaburirwa cyane rwose. None se ni gute noneho uwumva urwango intera urwango ruba rufashe rwo kwanga abatutsi b'abanyamurenge? Ariyo mpamvu tugomba kubatabariza. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa ikomeje kwirengagiza ikibazo cy'amacakubiri arimo arangwa mu gihugu kandi agirwamo uruhare n'abayobozi bamwe bita ngo bitorera n'abaturage ariko nyamara bashingiye ku ngengabitekerezo zabo. Yego. Ni ugutabaza rero mu by'ukuri abandi bose babyumve. Ni gute umuntu w'umuganga ashobora gufunga ngo yavuye uwitwa ko ari umwanzi wabo? Icya mbere si umwanzi wabo, ni umunyekongo. Icya kabiri, muganga afite uburenganzira bwo kuvura uwo ari we wese, ntabwo ajya kuvuga ngo uyu ni yaduyi cyangwa wese yaduyi, umugezeho wese ababaye agomba kumuvura. Uriya muganga rero yarenganye rwose. Ndasaba imiryango itegamiye kuri leta kugira ngo ihaguruke yigaragambye. Ndasaba abanyamurenge aho baherereye hose bamenye ko bageramiwe, bahaguruke birwaneho, nabo bitwe batwirwaneho. Abanyamurenge aho bari hose mwese mukwiye kuba twirwaneho, kuko ibintu birimo kubakorerwa, ivangura ribarimo bakorerwa ni ivangura ndengakamere, ni ivangura ryerekeza ahantu habi cyane ko tubizi ko neva yegereje abasirikare hariya n'aba FDLR bari hariya bose, n'abafurero n'abanyendu n'abaki bose bari abamayimayi barekere kuzamara abo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo bavuge ikinyarwanda b'abatutsi baba hariya. Ibyo rero ntabwo ari ibanga kuba barabashyize mu kato bakaba bageze n'aho banga ko babavura. Urumva ko atari igihugu barimo, ahubwo mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo nabo baba abaturage kandi b'abaturage bemewe nk'abandi baturage. Urakoze cyane bwana Magashi, reka twerekeze muri ka gahugu harya ukita ngo iki? Ngo agahugu kameze nk'umutima, ni agahugu kenyegeje, ni agahugu rwose ngo ni agahugu gakize cyane gafite itunga, ariko mu by'ukuri aka gahugu ahubwo ni agahugu kari mu marembera, ni agahugu kayogojwe na CNDD-FDD, ni agahugu kayobowe n'agatsiko k'abicanyi b'abagome bagamije kurimbura ubwoko bw'abatutsi. Ni agahugu karimo gakenesha igihugu, agahugu karimo kikenesha ubwako, ni agahugu kabuze igitoro, ni agahugu kabuze amazi, ni agahugu kabuze amafaranga, ni agahugu katagira imihahirane n'ibindi bihugu, ni agahugu gafite ingengabitekerezo ya jenoside, ni agahugu gafite akazu gashinzwe gutegura ingengabitekerezo no kwishyira mu bikorwa impande zose, cyane cyane hano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda. Ngako ako gahugu rero kayobowe n'ubundi na nyiri ingengabitekerezo, aho yavuzeyo rwose ko yiteguye gufasha FDLR kugira ngo bakore ubutegetsi bwo mu Rwanda. Hari umutwe rero bwana Magashi,
hari umutwe urwanya leta yo mu Burundi, umutwe witwa Red Tabara, ukaba ejo ku gicamunsi warasohoye itangazo ariko twakwita integuza kuri leta y'u Burundi, rikaba ryarasohotse ejo rivuga yuko ngo izo ngabo bavuga ingabo z'u Burundi zikorana na Wazalendo na FDLR na FARDC. Red Tabara igiye kubakubita ahababaza. Uyu uvuga kandi ko ufite amakuru kw'izo ngabo n'abafatanyabikorwa bazo bamaze iminsi bisuganyiriza mu duce twa Masango, Magunda no mu bindi bice byo muri sekitere ya Itombwe. Itombwe ni muri Kongo, hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ho muri teritware ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo nyine, mu rwego rwo kugabaho ibitero. Ni ukuvuga izo ngabo z'u Burundi zirimo zitegurana n'abafatanyabikorwa bazo kugira ngo zigabe ibitero kuri Red Tabara aho iri hariya muri Kongo. None Red Tabara ikaba yasohoye integuza ivuga ko yiteguye rwose izabakubita ahababaza nibongera, cyane ko ngo iheruka kubakubita mu kwezi kwa gatandatu gushize, yarabakubise ngo ibicamo benshi. None rero ngo ikaba yiteguye, ikaba inabamenyesha ko izarwana nabo kandi ikabakubita ahababaza. Imirwano y'ubushize ngira ngo warayikurikiye, ntabwo tuyisubiraho. Red Tabara rero ikaba yanamenyesheje ko mu by'irwanira ari uguca iterabwoba abarundi babayemo. Ku bwa Red Tabara abarundi muri iki gihe babayeho ku iterabwoba, bashyirwaho na CNDD FDD, umukuru akaba ari Generale Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Kandi ngo bararwanira ko habaho mu Burundi hakabaho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha, bakanasaba imishyikirano igamije ko mu Burundi haba amatora aciye muri demokarasi, mu mucyo, mu bwisanzure, kandi abaturage bose bagahabwa amahirwe angana. Bwana Magashi, iyi nteguza tuyitegeho iki buriya? Haracura iki nyuma y'integuza, haza iki? Iyi nteguza rero mu by'ukuri Bwana Sentama, yego, iyi nteguza yari ikwiriye, ahubwo twareba ese Red Tabara iyi nteguza iraza kuyishyira mu bikorwa. Nanjye icyo nicyo nibaza. Igihugu cy'u Burundi aho kigeze gikenewe ari wese wagitabara akagishyira ku murongo. Yego, ekonomi y'u Burundi yatsinzikaye, byararangiye. Yego, ni ukuvuga ngo rero kuba byararangiye nuze iriya y'u Burundi ekonomi yabo, bakeneye umuntu wasubiza ekonomi kuri stabilite nyine, igihugu kikongera kikagira ubutunzi, cyane ko amafaranga bashyize mu makontineri barayagabagabanya. CNDD FDD amafaranga ashyira mu gihugu, ubu nta madovize n'iki byose. yego, mu by'ukuri rero bakeneye umuntu wabatabara, bakeneye umuntu ushobora kugera hariya akagarura ubutunzi bw'igihugu, abaturage bagatengera bakabona igitoro, bagatangira bagahahirana n'abandi. Ni ukuvuga ngo Burundi bwabuze umuyobozi ubushyira ku murongo. yego. Mu gihe rero turimo twumva ngo Red Tabara ibateguza, Red Tabara ahubwo ifite ubuhe bushobozi bwo kuba yabohora abarundi? Icyo nicyo twakwibaza Bwana Magashi. Nicyo twakwibazaho. Yego. Bakorera hehe, barangana iki, bimeze biti? Twagiye tubumva bagira batya, ukumva ngo amashanyarazi yahiye, ukumva ngo barwanya hanaha. Ni abantu udatinya kumva ko barwaniye no mu mujyi Bujumbura, kandi tubazi ko baba muri Kongo. Waranyuze ugasanga hari ukuntu ingabo z'u Burundi zabatangiriye ngo ntibazaze, wajya kumva ukumva baje. Mu by'ukuri ushobora kwibaza ngo Red Tabara ni bantu ki? Ese koko ibi biyemeje bazabishobora? Ariko njye inama nagira Red Tabara, bitewe n'uko igihugu cy'u Burundi kimaze kumarira abasirikare muri Kongo, njye ndabona Red Tabara baciye muri humi, bakazana n'umurindi, sinzi uko bangana, sinzi naho bari, bagakubita.
yewe ndabona ahubwo aricyo gihe rero itabara yakabaye binjirira kuko nta basirikare bagifite. Abaparakomando bari basigaranye 300 ejo bundi byagiye muri Kongo kurwanayo. yego Ariko ubundi nta bundi bushobozi burya umuntu kuvuga no gukora ni ibintu bitandukanye. Ibyo rero itabara yavuze rero twabitegereza twazabireba kuko ntago barigaragaza mu bintu bikomeye. Ibitero shuma bajyaga bagaba bugacya bikarangira gutyo, ntabwo twavuga ngo itangazo basohoye kuko ibyo bavuga bagiye kubishyira mu bikorwa. Ni ukubiranga amaso cyane ko nta makuru tubafiteho cyane ahambaye yuko ari abantu bagira icyo bakora, gusa ari abantu koko bafite commitment muri iki gihe bashobora kugira icyo bakora kandi bakaba bakigeraho. Nkurikije intege nke mbona na faiblesse y'ubutegetsi bwa Neva uko bumihagaze kuri uyu munsi. yego Bwana Magashi, ibura ry'ibitoro rero wavugaga mu Burundi rikomeje kuba ikibazo, rikomeje kuba agatereranzamba. Sinzi niba ari akawa mugani ngo warose nabi burinda bucya. Hari inkuru ivuga ko General Habarurema Ildefonse wo mu ngabo z'u Burundi akaba akuriye iperereza amaze ibyumweru bigera kuri 2 muri Tanzania, aho yari yagiye mu kintu kimeze nk'imishyikirano kugira ngo asabe harekurwe ubwato bwari bwarafungiwe ku cyambu i Dar es Salaam, bwari buzanye litiro miliyoni 35 z'ibitoro, bukaba bwarafatiriwe hariya kuko Uburundi ntabwo bwigeze bwishyura amafaranga yubagemurira igitoro. Biravugwa rero ko yaba yaragarutse amaramasa, ngira ngo amaramasa urumva icyo ari cyo, yagarukiye aho, yenda mbivuge mu kinyarwanda gisanzwe, yagarukiye aho, bivuze ngo nta kanunu k'igitoro, ntacyo bagiye kubona vuba aha ngaha. Ikibazo kiracyari ingorabahizi, baracyari mu kibazo. Bwana Magashi, ibi ngibi ngo bikaba biterwa n'uko ngo amafaranga y'igihugu yanyurujwe nk'uko bajya babivuga, yaba yaranyerejwe, ugasanga noneho birabagora kuba bakwishyura igitoro. Twagiye tubona abantu aho bategera amamodoka, ugasanga barurira amakamyo atwara imicanga niyabatwara, abandi ugasanga baraye ku murongo batashye mu masaha akuze kuko imodoka zabaga ziparitse zabuze ukuntu zigenda nta mavuta. Bwana Magashi, ko iki kibazo gikomeje gukomera, urabona biganisha y'u Burundi? Oya, nibyo twavugaga nyine ko Burundi bukeneye ububohora kuko Burundi bwararangiye. Niba bananiwe kuba badedowana amavuta bitumirijeho, ni ukuvuga ngo ikibazo cy'igitoro i Burundi gikomeje kuba ikibazo cy'ingorabahizi cyane. Ni ukuvuga ngo nta cyizere bagifite cy'uko bashobora kubona igitoro. Niba generali amaze ibyumweru biranegosiye ngo igitoro bakirekure, bagasanga nta mpamvu yo kukirekura, akaba yasuye y'amaramasa, urumva Burundi si uko buhagaze kwe. Ubwo buhagaze ku kaguru kamwe nka rusake yabuze amahaho. Reka rero twikomereze Bwana Magashi, tugere mu gihugu cy'u Rwanda. Hakozwe inoti nshya y'ibihumbi 5 ndetse n'iy'ibihumbi 2. Kugira abakunzi bacu yenda izi note zitarageraho bumve imiterere y'izo note, ejo nibazibona batazazita amafaranga y'amanyamahanga. Yego. Duhere ku note ya 5 uko ingana, ngo ni milimetero 145 kuri 70. Ishusho igaragara ku noti nshya y'amafaranga ibihumbi 5 ni ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, ngira ngo turakizi n'abatwumva barakizi, na electrotype ihagarariye inyuguti beneri munsi yacyo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'iburyo bw'inoti. Ikindi ni ibara ryiganjemo iry'ibihogo bijya gusa n'ibara ry'iroza. Ikindi imbere hari amagambo agira ati Banki Nkuru y'u Rwanda, yanditswe mu ruhande rwo hejuru. Nihanganire ni birebire, ibiyiranga ni byinshi, ndakomeza mbisome kugira ngo tubimenye. Hariho nanone amagambo avuga ngo iyi noti yemewe n'amategeko. Ayo magambo akaba yanditswe munsi y'amagambo Banki Nkuru y'u Rwanda.
andi magambo yanditseho ni amafaranga 5,000 yanditswe mu ruhande rwo hasi. Turebe rero ibindi biranga iyi noti ya 5 nshya. Ibindi bimenyetso ni igishushanyo kigaragara cy'inyubako ya Kigali Convention Center iri mu mujyi wa Kigali. Kugira ngo iyo nyubako twese turayizi. Ikindi ni agaciro k'inote mu mibare itambitse muri buri nguni uretse mu ruhande rwo hejuru iburyo. Ikindi ni igishushanyo cy'umubare 5,000 kiri munsi y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko. Kibonerana mu noti bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Ikindi kiriho ni itariki inoti yakoreweho. Yego. Itariki ikaba ari 28 z'ukwa gatandatu 2024, yanditswe ahagana hasi ku ishusho ihinguranye noti. Ikindi rero kiriho ni umukono w'umuyobozi wa banki n'uw'umuyobozi wungirije wa banki, bigaragara munsi y'ishusho y'inyubako ya Convention Center. Ikindi ni nomero y'inote iri mu ibara ry'umukara itambitse mu nguni yo hejuru iburyo no mu nguni y'ibumoso ihagaritse. Akoze cyane. Turakomeza, nakubwiye ko ibiranga ni byinshi. Ibiranga ni ishusho kandi y'ingagi ihinduranya amabara. Kuvuga ingagi ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo, iri mu ruhande rw'ibumoso bw'inyubako Kigali Convention Center. Ikindi ni udusapfu udusapfu tubengerana dukwirakwije kuri buri ruhande rw'inoti, tugaragara ku rumuri ultraviolet mu mabara y'icyatsi n'ubururu. Inyuma hari amagambo agira ati National Bank of Rwanda, yanditswe mu ruhande rwo hejuru. Komeze noneho hakaba indi nyandiko yo mu Cyongereza ivuga ngo this note is legal tender. Ndabona ari ya magambo y'Ikinyarwanda nanone yashyizwe mu rurimi rw'Icyongereza, yanditswe munsi y'amagambo National Bank of Rwanda. Ikindi cyanditseho ni 5,000 francs, bisobanuye 5,000 by'amafaranga, yanditswe mu ruhande rwo hasi. Ibindi bimenyetso ni ishusho igaragara y'uduseke tubiri. Ikindi ni inkangara iteretswemo agacuma, iteretswe mu nzu ya Kinyarwanda yo hambere. Twese tuzi ukuntu inzu ya Kinyarwanda yo hambere yari iteye. Ikindi ni agaciro k'inote mu mibare itambitse mu nguni zose z'inote. Ikindi ishusho y'umubare w'5,000 icuritse iri munsi y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko, ihinguranya inoti bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Hari kandi n'agashumi gacikaguritse karinda inoti kanditswemo inyandiko nto. Icyo iyo nyandiko ivuga, kanditswemo inyandiko nto zigizwe n'inyuguti BNR n'umubare 5,000 kari mu ibara ry'umutuku gahindura ibara mu cyatsi kibisi bitewe n'icyerekezo inote ifatiwemo, kari mu ruhande rw'ibumoso bw'inoti. Reka turebe noneho iy'ibihumbi 2,000. Ubwo ibiranga inoti ya 5 nshya ni ibyo ngibyo tumaze kuvuga. Turebe iya 2. Yego, wihuse. Uko ingana
reka nihute, uko ingana ni milimetero 142 kuri milimetero 72. Ishusho igaragara ku noti nshya y'amafaranga 2,000 y'u Rwanda, ni ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda na electrotype ihagarariye inyuguti benere munsi yacyo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'iburyo bw'inoti. Ibara ryiganjemo ni umwura ukeye. Ibara ry'umwura sinzi niba abantu barimenyereye, ariko ni ibara sinzi uko ndi burivuge, ni ibara ushobora kureka, sinzi uko narisobanura mu Kinyarwanda, ariko abarizi buriya bararizi. Noneho tureba imbere, hari amagambo ari imbere ni Banki Nkuru y'u Rwanda, yanditswe mu ruhande rwo hejuru. Andi magambo ni iyi note yemewe n'amategeko. Tureba aho yanditswe munsi y'amagambo Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda. Andi magambo ni amafaranga 2,000 yanditswe mu ruhande rwo hasi. Ibindi bimenyetso ni igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Ikindi ni agaciro k'inoti mu mubare itambitse muri buri nguni uretse mu ruhande rwo hejuru iburyo. Ikindi, wihangane ngiye kugera ku musozo, ishusho y'umubare 2,000 iri munsi y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko, ihinguranya inoti bitewe n'icyerekezo inoti yafatiwemo. Ikindi, ngira ngo iki iragihuza n'iya 5, ni itariki inoti yakoreweho ni 28 z'ukwa gatandatu 2024, yanditswe ahagana hasi ku ishusho ihinguranya inoti. Ikindi gikurikiraho ni umukono w'umuyobozi wa banki n'uw'umuyobozi wungirije, bigaragara munsi y'ishusho y'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Ikindi ni inomero y'inote mu ibara ry'umukara itambitse mu nguni yo hejuru iburyo no mu y'ibumoso ihagaritse. Ikindi ni ishusho y'agaseke ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti yafatiwemo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'ibumoso hejuru y'ishusho y'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Ikindi gikurikiraho ni udusapfu tubengerana dukwirakwije kuri buri ruhande rw'inoti, tugaragara ku rumuri ultraviolet mu mabara abiri y'icyatsi n'ubururu. Tugana ku bisoza, ni inyuma, ku ruhande rw'inyuma hari amagambo National Bank of Rwanda yanditswe ku ruhande rwo hejuru. Andi magambo yanditsweho ni this note is legal tender, yanditswe munsi y'amagambo National Bank of Rwanda. Ikindi cyanditseho ni 2,000 francs, yanditswe mu ruhande rwo hasi. Ibindi bimenyetso ni ishusho igaragara y'intete y'ikawa zikaranze neza. Ikindi ni agaciro k'inote mu mibare itambitse mu nguni zose z'inote. Igishushanyo cy'umubare 2,000 ucuritse kiri munsi y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko, gihinguranya inoti bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Hakurikiraho agashumi gacikaguritse karinda inoti kanditseho inyandiko nto zigizwe n'inyuguti benere. Akangaka ku bakazi bamenyereye kukita, ayo ni amagambo yanjye, ariko abakazi bamenyereye kukita filigrane. Noneho harimo n'2,000. Agashumi gacikaguritse kari mu ibara ry'icyatsi gahindura ibara mu bururu bitewe n'icyerekezo inoti yafatiwemo, kari mu ruhande rw'ibumoso bw'inoti.
ngibyo rero ibiranga ziriya noti nshya, wenda tubivuze kugira ngo abatekamutwe bareze maga, bareze. n'ubu ngubu se ntiwabonye abatekamutwe, n'ubu ntihari imanza zigiye gukatwa abantu 6 uburyo biba bacuruzi. Hari abatubuzi, hari abatekamutwe, tubivuze wenda kugira ngo abantu babifate, babimenye, babisobanukirwe, hatagira utuburirwa. Abatubuzi nabo ntabwo baba boroshye. Tukaba tugeze rero ku musozo w'amakuru yacu yo kuri aya manywa. Reka dushimire abakunzi bacu badukurikiye, tubashimire, bakoze cyane, kandi tubibutse gukora subscribe. Ikorwa rimwe, ntabwo ikorwa kabiri, kandi iyo wayikoze rimwe hari akantu twita V kaza kukazogera, cyangwa mu rurimi rw'icyongereza bakita tick. Ubwo iyo kaje rero urekeraho, ntabwo ukanda inshuro nyinshi, ukanda inshuro imwe, ubundi amakuru akazajya kwizanira, ukamenya ko ahageze utiriwe ujya kuyashaka. Bwana Magashi rero, reka nguhe umwanya usezere ku bakunzi bacu, tugane ku musozo w'aya makuru. Murakoze cyane bakunzi ba Nuru ya Mashariki, aho mutwumva naho mudukurikira muherereye. Turabashimira kandi tubizeza yuko amakuru tuzayabagezaho 5 ku kandi. Namwe twabasaba no gukora subscribe, mugasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kuri benshi, kuko tubagezaho amakuru n'ubusesenguzi bwimbitse ku nkuru ziba zagiye zivugwa hirya no hino, kandi tukabivuga mu ncamake ku buryo umuntu amenya situwasiyo atarinze kwikaranga. Murakoze cyane rero, amahoro y'Imana nabane namwe, turabakunda cyane. Ciao ciao. Urakoze Bwana Magashi, barakoze abadukurikiraga bose. Kwikaranga uvuga ngira ngo ni gukoresha interinete nyinshi. Mufite interinete nke ashobora gukurikira amakuru yacu kandi akayarangiza atatwaye interinete nyinshi. Bakoze rero abadukurikiye, mwirirwe mwese, naho ubutaha.